Почитувани гледачи, денес имаме ексклузивна можност и убава прилика да поразговараме со една голема филмска легенда од овие простори, добро познатиот стар боем и глумец, и пејач, и писател, и што ти не има титули, легендарниот Раде Шербеджија. Господине Раде, добар ден, како сте? Dobar den, dobar sam, evo, sad sam završio, jučer zadnju predstavu koju sam imao, igrao sam moj obračun s njima, Miroslava Krleže, jednu predstavu koju sam davno napravio, 74. godine još, onda sam je obnovio poslije 17 godina, prvi put na Brioni, pa sad opet drugi put, poslije 13 godina igram novu verziju. To su politički eseji i čvrsta, onako zanimljiva priča, zapravo potvrda mog angažmana društvenog, političkog kroz riječi Miroslava Krleže. Koronavirus. Korona, šta da kažem o koroni? Naravno da je strašno i tužno do čega smo došli kao svijet, kao civilizacija. Treba se čuvati, treba se paziti, trebamo biti pametni ljudi, disciplinirani, trebamo slušati upute. Nije to baš tako jednostavno kao što mnogi žele to prikazati kao običnu gripu. To nije, još se ni ne zna kakve mogu biti posljedice, bez obzira što si je preležao. Kakve posljedice mogu biti po organizme, po organizam, po razne, kako da kažem, organe naše. To će tek budućnost pokazati. Međutim, ono što treba reći, što je jedan put nastalo interesantno i dobro od te korone, jeste da je uplašila malo svijet. Da smo svi zaustavili te motore svoje mlazne kojima jurimo u bolji život, bolju sutrašnjicu. U toj našoj utrci, koja je naročito u Americi postala toliko brza da je tamo svaki sekund važan i takmičenje za vrijeme. I ljudi su jednostavno pretekli sebe u svojim brzinama, u svemu što im je Bog dao ili priroda da raspolažu s tim. Odjedanput smo mi pretekli sami sebe, izmislili smo te mobilne, izmislili smo tehniku, jurimo ispred sebe miljama, a zaboravili smo na svoju dušu, zaboravili smo na neku ljudskost, zaboravili smo na prirodu, uništavamo prirodu i tako dalje. Tako da je ta korona donijela sada u tom strahu i osamljenosti, kad nas je usporila, odjedanput se čovjek počeo opet osjećati kao čovjek, gospodar svog vremena i prostora. Imao jedanput više vremena za sebe, za prijatelje, za ženu, za obitelj, za sve. Многу граѓани од овие простори од светот, дека сега добивме жолт картон од природата. Следниот пат природата ќе не казни, ќе ни даде црвен картон, ако не се опаметиме. Да, точно така. Да, слажем се. Мора да бидеме покоректни кон природата. Да. Moramo biti ozbiljni i ozbiljno to shvatiti. I vratiti se nazad i biti nježniji prema ovom svijetu, prema ovoj planeti koja nas je stvorila. Хајде да почнеме сега од почеток. Кој е Раде Шербеджија? Како ви помина детството кога раснете од најмали години? Неколку збори за твоите родители, за твојата татко, за твојата мајка. Што те воспитува најповеќе кога беше мал? Ja sam ti rođen u Lici, ali sam vrlo brzo preselio. Moj otac je otišao u Vinkovce poslom, službom i onda sam odrastao u Vinkovcima. Ali sam išao svaka 2 mjeseca u Liku. Tako da je Lika pravi dio moje prirode, duboki dio, možda i jači od Slavonije. Iako sam u Slavoniji odrastao, ali kažem, ta 2 mjeseca koji sam provodio cijelo djetinjstvo u Lici, kad sam odlazio kod mog djeda Vujadina,
i mojih stričeva i ujaka i drugog djeda Manuela. I kad sam jahao konje i bio tako slobodan, išao u planine da čuvam sa djedom stada krava, ovaca, konja. To mi je na neki način odredilo neku moju, kako da kažem, na koju sam ponosan, na neku moju gorštačku prirodu. Ali koja je u kombinaciji opet sa Slavonijom i naravno poslije sa Zagrebom, u kome sam od 18. godine živio. Jedan put dobio taj gradski štih koji sam živio u jednom divnom gradu, slobodnom, snažnom, naročito tih godina koji sam ja provodio tamo od 66. pa sve do 90. Kakvi bija tvojiti roditelji, Rade? Strogi Moji li bija? roditelji, molim, Kakvi bija vaši roditelji? šta je bio? Kakvi bija kako roditelji? Da li bija mnogo strogi kon vas ili... Aha, ne, nije. Roditelji mi nisu bili strogi uopće. Majka naročito, majka je cijeli život pjevala i zbog nje sam znao sve moguće pjesme, od narodnih do šlagera, sve je ona pjevala i divno je pjevala i voljela je poeziju i pjesmu. A otac je bio ozbiljan, poučen čovjek, bio je komunista, pa se onda razočarao, ali opet ostao u srcu socijalista i komunista. I kada je izišao iz saveza komunista, bio je pravi čovjek. Umro je u 104. godini u Beogradu, može se reći u nekom smislu izbjeglištva, jer je od 1991. godine do 2016. proveo u stranom gradu i u jednom malom stanu. Ali je bio na neki način mudar čovjek i to je shvatio kao jednu neminovnost, nije se nikome svetio, nije nikome pretio, jednostavno se pomirio sa svojom sudbinom. Bio je blag čovjek. Кажете ни како се случи Раде Шербеджија да влезе во водите на глумата? Кој ви откри како талент дека имате дарба за глума и така натаму? Ja sam želio biti profesor književnosti. Literatura je bila moja glavna strast i pisanje. Od mladosti sam pisao i želio sam studirati književnost ili filozofiju sa željom da možda ako uspijem u životu da pišem pjesme ili romane. I onda sam tako nekim slučajem, bili su Vanja Drah, glumac poznati hrvatski, Ivo Pici u Vinkovcima na nekoj proslavi, onda su me čuli kako recitiram u školi i rekli su: mali, ti moraš ići na akademiju. I onda su me doslovce prisilili da odem na akademiju. Došao sam na akademiju, odmah sam prošao i prijemni, odmah su me poslali u Ameriku sa 4. godinom, bio sam 2 mjeseca na turneji. Moj prvi let avionom bio je Zagreb, New York. Tako da je sve, odmah sam dobio glavnu ulogu na filmu na 1. godini već. Tako krenulo me od samog početka. Moram da kažem da je to vjerojatno bila sreća. Jer su i drugi bili kao ja, moji kolege neki i talentirani. Neki su čak i bolje izgledali od mene. Ali je sreća bila na mojoj strani, kockanicu krenulo. I kako sam počeo, tako pravo da vam kažem, do dana današnjeg stalno radim. Заминувате во Загреб да студирате глума. Како беше кога дојдовте во градот на таа академија? Знаете дека влегувате во еден сериозен предизвик, меѓутоа веднаш на површина излезе вашиот огромен талент за таа работа. Gledajte, ja sam imao sreću, opet sreću, imao sam divnog profesora glume
Imao sam nekoliko njih, ali jedan je bio izrazito, i kod njega sam najviše bio. Tada je bio vjerojatno i, kažu, najčuveniji kazališni režiser u Jugoslaviji, Kosta Spajić, briljantan jedan čovjek, od kojeg sam mnogo naučio. Ali čovjek uči stalno, nije akademija završeno učenje. Ja poslije kad sam predavao na akademiji, shvatio sam da kao pedagog i kao profesor trebam učiti od sebe samoga, ali i od svojih studenata. Čovjek zapravo uči dok je živ, ima ta poznata rečenica. I tako je kod mene. Eto, imao sam sreću jednostavno da kad sam počeo snimati filmove, snimao sam mnogo i sa svima i svakim, a opet sam snimao mnogo filmova, 5 filmova sa najvećim režiserom tada, vjerojatno, u Jugoslaviji, to je Živojin Pavlović. I ima jedna divna priča koja me veže za Makedoniju. Kad je Milčo Mančevski, znaš, 93. godine došao u London i onda je tražio mene telefonom i dobio moj telefon kućni u Ljubljani gdje sam tada živio, 92. I onda je moja, da se zove tašta, rekla pa on je u Londonu i dala mu je moj broj u Londonu gdje sam išao posjetiti prijatelja jednog na 7 dana. I onda smo se našli Milčo i ja u jednom malom kafeu na Sohovu. I Milčo kaže, tako razgovaramo malo i kaže, evo imam scenarij jedan, htio bi da ga pročitate. I dadne mi taj scenarij za film, ja odem kući, pročitam, sjećam se, tu večer pročitam scenarij i odmah počnem čitati ponovo. To mi se prvi put dogodilo. 2 put sam pročitao za redom Before the Rain, pred nožnoć, taj divan scenarij. I sutra dan se nađemo ponovo u istom kafeu u Sohovu, na Sohovu tamo u tom kafeu i kad ja kažem Milčo, pa scenarij je fantastičan, divan je. A on kaže, dobro, onda ti mogu reći da sam ga ja za tebe napisao tu ulogu, glavno. Pa rekao, kako si napisao to za mene kad se mi prvi put vidimo, ne znamo se jer on je živio u Americi. A on kaže, da li ti si igrao glavne uloge u filmovima mog najomiljenijeg režisera u Jugoslaviji, Živojina Pavlovića. Tako vidiš da je meni tu divnu ulogu i tu mogućnost da budem u tom fantastičnom filmu zapravo donio moj prijatelj Živojin Pavlović. Учители што ве паметат кажуваат дека сте имале страшен потенцијал и за фудбалот. Велат Радеше Беџе би бил извореден нападач да не влегол во водите на глумата. Дали е тоа точно? Знаеш што е? Игрao sam dobro fudbal. Jako ima jedan moj kolega koji je iz Skopja, koji tada dok smo igrali čini mi se bio još bolji od mene. A to je Petar Nesovski. Izvanredno igrao nogomet. Ali smo igrali toliko dobri smo bili da smo u Nišu na tom festivalu kao mladi glumci, bio je Petar, bio sam ja, bio je Ljubiša Samardžić, bio je Faruk Begoli na golu, branio je genijalno, bio je Igor Galo i mi smo tukli garnizon niški, a tamo su bila 3 prvotimca iz prve lige. Koliko smo bili dobri. A poslije sam ja trenirao sam nogomet kao klinac u Dinamu Vinkovačkom i u Lokomotivi, manjem klubu. I onda me otac ispisao uvijek, kad god bi se upisao negdje, on bi me ispisao. A pošto je otac mi bio šef SUP-a Vinkovačkog, onda su ga se svi bojali. I onda je on jako bio blag čovjek. I tako sam ja uvijek s njim imao problema što se toga tiče. I kad sam došao onda u Zagreb, najprije sam se bavio mnogo sa glumom i studiranjem i filmovima, a onda sam poslije toga, kad sam već završio, kad je mi počeo više igrati nogomet, igrao sam veliki fudbal, sam igrao za Slobodu Podsused, za veterane, a mali fudbal sam igrao za Tifani. Bili smo 2 puta prvaci Jugoslavije. Najinteresantnije je bilo što sam jednom
imam dva, kako da kažem, uspjeha posebna u fudbalu. Jedan je bio kad smo u finalu turnira Naja Roda u Beogradu igrali protiv Radničkog iz Beograda, za koji je branio Rade Zalat, reprezentativni golman jugoslavenske reprezentacije. A za nas je bio pojačanje Milivoj Bračun, koji je bio bek, inače reprezentativni, i Dinamo bek bio poznati. On je igrao za nas. I sad smo mi igrali, znaš tamo, i Pionir i ja sam pucao 4. penal za nas, Zagrebčane. I sad sam ja došao i nama su svi zvježdali, jel? Beograđani, publika. Ali kad sam ja uzeo loptu, onda je bio tajac, jer oni su mene voleli kao glumca. I onda sam ja namjestio loptu i rekao kako da pucam tom velikom čovjeku. Pa rekao, spalit ću rašlje ako pogodim. I pogodim u rašlje i dobijem strašan aplauz. Moram da je prosim, bilo je tih... vo to vrijeme... Volio sam, evo, prestao sam ga igrati prije 7 godina jer sam ostario, odnosno još uvijek igram tenis, nisam ja loš fizički, ali ipak u nogometu se povrediš, znaš, a ja sam u takvom poslu, malo se povrediš i izgubiš ulogu ili zezneš film koji snimaš, jel? Ali ova prilika mora da je prašam vo to vrijeme vo poranešna Jugoslavija, sите stadioni bea polni vo Zagreb, vo Beograd, Partizan, Crvena zvezda, Dinamo Zagreb, Hajduk Split. Това беше фудбал кој не се заборави ден денеска, а јас ке ве прашам лично за кого Раде Šerbedžija навиваше во тоа време? Ja sam navijao, najprije kao klinac, moram reći da sam najviše volio Hajduk, kao dijete, kad sam skupljao sličice. Ali onda kad sam već imao 13 godina, 14, tako, onda sam navijao za Partizan. To je bila tada najbolja generacija, Šoškić, Jusufin Galić, Vasović, braća Čebinac, Kovačević i tako dalje. Bili su fantastični. I onda sam navijao za Partizan. Kad sam došao u Zagreb, onda sam i dalje navijao za Partizan, ali nekako, znaš, kad dođeš u grad, tu si sa prijateljima, živiš s njima i tako da ideš na utakmice. I onda sam čak igrao nogomet sa tim igračima Dinama i Zagreba. I onda sam na neki način igram sa Zambatom, igram nogomet, prijatelji smo. Normalno da počneš navijati za njih, jel? Jer živiš u tom gradu. A onda sam naročito počeo navijati za Zagreb kad je ušao u prvu ligu, jer sam se družio sa tom generacijom Perom Očibobom, Rukljačem i drugima, Antolićem i tako dalje. I onda sam normalno navio i za Zagreb. A onda sam, kada je rat počeo i kada su počela ta divljanja po stadionima, taj zvjerinjak, onda sam prestao navijati. Više ne navijam za nikog. Ова прилика сакам да ве прашам, ако сакате да им одговорите, еве според твое лично видување 5 најдобри фудбалери на поранешна Југославија на сите времења. To je teško pitanje. To je teško pitanje. Ja sam mislim nekako, šta ja znam, za mene je Šekularac bio jedan od najvećih. Iza toga stvarno Džajić, pa Bukas od te priješnje generacije, a od poslije te generacije opet bilo je divnih tih Hajdukovih igrača, sjajnih. Imali smo toliko fenomenalnih igrača. Meni je poseban bio Galić i Moca. Moca Vukotić. Moca su mene zvali da sam imao 10. Dobro, Моца Вукотиќ е легенда на Партизан, има најмногу надпревари одиграно и човекот е творец на сите успеси на Партизан во тоа време. Da, tačno. Bio je super, fantastičan igrač. I ja sam bio neko vrijeme čak i tamo u nekom rukovodstvu Partizana kluba. Ali onda sam brzo izišao iz toga. I kažem, ne navijam više za nikoga.
Раде, ќе се задржиме уште малку на овој спортски сегмент, потоа ќе преминеме на глума. Вие сте извореден пријател и на Новак Ѓоковиќ. Човекот вас неверојатно ве почитува и ве цени. И дури има и себувано кога Раде Шербеджија на трибини, Новак вика има шанси секогаш повеќе да победи. Novak je jedno čudo od čovjeka. Mi smo postali na neki način, baš smo postali prijatelji, ne družimo se često jer on putuje, on je neuhvatljiv, jel tako, ali kad god se vidimo, baš se lijepo družimo i volimo se vidjeti i porazgovarati, popričati. On je tako jedno čudesno talentirano biće. Ja mislim da se bavi bilo čim da bi bio uspješan. A kao tenisač mislim da je apsolutno najveći na svijetu. I ova korona jedino može zeznuti stvar da ne poruši sve rekorde koji se mogu porušiti. Ja mislim da bi on sve to sredio da bi bio apsolutno najbolji ikada na svijetu. Ali ono što me zadivljuje kod njega jeste mudrost i čovječnost, neka elegancija duha. Кажи ми, дали сметаш дека Новак Ѓоковиќ има шанса да ги сруши сите овие рекорди? Еве сега доаѓа US Open и да влезе во историја како најдобар играч на сите времиња. Вие многу пати имате истакнувано дека Новак има нешто што другите го немаат. Pa ima, kako da kažem, on ima nevjerojatnu glavu. Vidiš ti koliko je on dobio ovih mečeva gdje su svi bili sigurni da ih gubi. I on u tom času zna sačuvati živce i napraviti taj neki odlučujući svemirski potez. I to je jednostavno osobina vanzemaljaca. On je neviđen čovjek. Ja sam siguran, kažem, ako ova korona ne zna za nešto, da će on uspjeti i dobiti US Open i sve to dalje. Кога се последен пат имате видено со Новак? Kako? Кога последен пат се видовте со Новак Ѓоковиќ? A kad sam se posljednji put vidio? Vidio sam se posljednji put u Beogradu. Došao je u Beograd i onda je napravio jedan koncert. Zapravo to nije, on je platio tu predstavu u Ateljevu 212, a to je zapravo taj glumački brod koji u Ateljevu izvode glumci, pjevaju i zezaju se u Ateljevu 212 i onda je on pozvao svoje prijatelje, rođake, suradnike, sve moguće ljude s kojima surađuje i zakupio je tu predstavu i bio je pun Atelje 212 i tad smo se vidjeli. I onda su zaželili da ja nešto otpjevam tamo, ali ja sam došao i nisam htio pjevati jer je bilo toliko pjevanja, nego sam održao jedan govor o Novaku Đokoviću. I to je, mislim, bilo važnije. I tad smo se posljednji put vidjeli i družili. Раде 72 година доаѓа оној легендарен филм Вариола Вера, кој денеска се многу гледа во Куманово и во Македонија, го имитуваат на телевизии. Како дојде на идеја да се снима тој филм? Вариола Вера е беше голема мистерија во тоа време, тој вирус, таа болест. И како се реализираше филмот Вариола Вера, да ни кажеш во кратки црти? To je bio sjajan film, kao što su uopće svi filmovi Gorana Markovića odlični. On je jedan fenomenalan režiser filmski, a uz to je jedan hrabar čovjek, pravi intelektualac i pravi čovjek. Znaš, u teškim vremenima se ljudi prepoznaju, a on je zaista bio i ponašao se senzacionalno u vrijeme svih tih ratnih sukoba. Bio je nadnacionalan, bio je protivnik onoga o čemu treba biti se protiviti, bezumne vlasti i tako dalje, autokriteta nekih. I sjećam se da to bio super snimanje i super film. Žao mi je što nisam više filmova snimio sa Goranom Markovićem, ali snimio sam samo 2 i drugi je bio isto fantastičan, to je po Kovačevićem romanu, ona urnebesna tragedija. To je super, to smo snimali u Sofiji
neke 95. 6. tako nešto. Da. Evo gledam дека држите чаша и пиете. Кое е вашето омилено пиење? Дали Раде не повеќе сака виски? Vino. Ali ovo nije, ovo je, da ti otkrijem, ovo piće se zove Maruška. A to je ovako džin sa dosta leda, pola limuna iscijeđeno i onda dodaš Coca-Cole. Ja obično stavim pola Coca-Cole, toliko mi dozvoljava moja Lenka da popijem dnevno Coca-Cole. I to se zove Maruška po jednoj divnoj glumici koja se zove Maruška Detmers. Bila jako talentirana i divna glumica, obećavala je mnogo. Kasnije završila je karijeru u Parizu i više nije toliko mnogo napravila koliko je mogla napraviti, ali bila božanstvena. Evo, ste se družili sa mnogo... To piće. Да. Сте се дружили со многу врвни глумци од тоа време, да не ги набројуваме. Драга Николич, Бате Живиновиќ, Љубица Самарџиќ, Петар Крај, кого вие многу го почитувате, легендарниот Љуба Тадиќ. Тоа се се глумци кои ставија заедно со вас еден голем печат во југословенската кинематографија. Jeste. Jer to je bila generacija neviđena, kažem. Nisi spomenuo Metu Jovanovskog. Petra Pavličko. Petra Prličkog, jasno. Nenada Stojanovskog. Divne glumce imate u Makedoniji, božanstvene. I glumice, savršene. I volim doći u Skoplje i u Makedoniju uopće. Uživao sam radeći naš film Oslobođenje Skoplja. Nažalost, premijeru nam je zeznao potres prije par godina što je bio. Tako da film nije došao do publike. Ali sam bio strašno sretan kad sam radio taj film. Radio sam da sa mladim ljudima, djecom, jer ima dosta tih dječjih uloga. I bio je taj jedan mali koji je igrao glavnu ulogu, božanstven. Toliko je talentiran, ne znam šta je s njim sada. Kad bi radio neki film, opet bi radio s njim. On je čudo neviđeno, taj mali. I uopće volim otići u Skoplje. Tamo ima mnogo drugova. Dobar sam jako i blizak sa Stojanovskima, sa Silvijom, mojom prijateljicom s kojom sam glumio Before the Rain, s njezinim kćerkama, Janom, i dobar sam sa mojim Medom, Tozijom, koji je jedan fantastičan filmski producent, izvanredan. Pa toliko moje generacije, sjajni, Meto, Jovanovski, drugovi moji po Makedoniji, Milčo Mančevski, s kojim bi volio opet raditi neki film, jer je nebeski, talentiran, pametan. I tako, volim Makedoniju, volim ljude. Bio sam u Kumanovu, kad je moja Lenka režirala Antigonu, je li tako? Mislim da da. Da. Baš kad sam ja radio, kad sam snimao Before the Rain. Koga ste bili posljednji put u Kumanovu? Pa zapravo sam prošao samo kad smo išli dolje prema kad smo išli tražiti terene za oslobođenje Skopje prije par godina. Раде, дојдете во Куманово да ни бидете гости. Ние имаме два врвни специјалитети. Тоа е кумановски мезалак и кумановски суџук, да пробате со една чаша добро вино. Da, čekaj, suđuk je govedina, jel? Да, месо као ковасици. Govedsko meso, jel? Така. Ne jedem govedinu, ne jedem crveno meso. Не, мешано има повише врсти на месо. Pa ne, ako ima govedsko meso, onda to ne jedem. Ni teletinu, ni janjetinu. Jedem samo svinjetinu od tog mesa, ponekad. Da, uglavnom ribu i povrće.
A čekaj, da mi kažeš сега, дали е точно дека вие сте голем мајстор на печење на јагње? To je bilo dok sam bio u Americi. To sam radio, to sam naučio od mog djeda Vujadina. I to fantastično sam znao peći ove janjce na roštilju, na ražnju. To je umjetnost, to nije to. Ja ne radim to na elektriku, jer to je umjetno okretanje, ne. Janje se mora okretati polako, ti moraš vidjeti koji dio brže, sporije prema vatri, podmetati vatru pod razne dijelove. Najprije treba ga maknuti skroz ispod repara, staviti više žerave tamo ispod buta, plečke i tako dalje. To se pa onda udaljivati vatru i približiti. To su sve prave stvari. Onda kad je janje gotovo, ne smije se odmah sjeći. Pa тоа ваше печено јагње го имаат пробано... Stavi uz kuću. Ne skida ga sa ražnja, onda se ta mast cijedi i pretvara u loj. I tek nakon pola sata on dozvoljava da se sječe jagnje. To su neki lički što. Да. Тоа ваше прочуено печено јагње го има дури јадено и Анџелина Џоли, Роберт Де Ниро и плејада на глумци од Холивуд. Pa nije Robert De Niro zapravo, nažalost, Robert De Niro je jedan od rijetkih kojeg nisam nikada sreo, niti sam radio s njim. Ali sam sve drugi su bili kod mene kod kuće, naročito Charlize Theron, ona je vrlo često bila gošća na tim mojim partijima, tim večerinkama, pa zatim Annette Bening, i tako, bio i Val Kilmer i ovi drugi, da, i tako, da, to su bili neki moji tako prijatelji. Dosta onda producenata, režisera, Philip Noyce i ostali. Како е да се живее во Холивуд? Таму животот тече велат 1000 километри на час. Нема време за ништо, се е посветено на работа и само работа. Pa živjeti u Hollywoodu je meni bilo super, jer ja volim taj opušteni način života kao u Los Angelesu, što je. Nisam ja bio nešto vezan uz Hollywood baš, kažem, nisam pratio te partije i poslije filmova, premijere i tako dalje. To sam izbjegavao na neki način. Ali sam volio ići po restoranima, najbolje restorane ima na svijetu. I imao sam lijepu kuću gdje sam pravio partije za moje prijatelje. Tako da je to bilo nešto lijepo. Jel? I s te strane sam volio Los Angeles. Какви луѓе се глумците од Холивуд? Една дефиниција за нив, затоа што велат многумина дека тие се затворени, не многу комуницираат еден со друг. Едноставно немаат време за себе, а камоли за други. Pa to je, znate, opet je to, nije istina zapravo. Jedna je istina to da te sve velike zvijezde, da su jednostavno u takvoj situaciji da uopće moraju imati svoje bodyguarde, ljude koji ih čuvaju, jer ima svega i svačega, da te neko od histerične ljubavi uguši, a ne zagrli. Tako da su to sve stvari koje oni moraju tako živjeti, život taj oprezan i nekako van prave prirode i nekih ljudskih odnosa. Ja to nisam nikada doživljavao tako, ne samo što nisam u tom smislu postao mega filmska zvijezda svjetska, jako me znadu i publika po svijetu i naročito ljudi koji se bave filmom. I tu i jesam na neki način. Bio smiješna stvar je bila kad sam igrao u Harry Potteru i kad sam upoznao onog maloga koji igra Harry Pottera i onog drugog crvenog, ne?
I kad je moja Nina meni rekla, tata, ti ćeš ići igrati u Harry Potter kad nemaš pojma koliko si ti porastao sada u mojim očima. Imala je Nina tada 14 godina. A onda ja kad sam došao tamo u garderobu, jedan put utrče, ja bio u šminki, utrče ta dva klinca koji igraju glavne uloge i vide mene i kažu Boris the Blade i traže od mene autogram. Ja sam se smio, rekao sam mojoj kćeri, znaš ti da su oni od mene tražili autogram, te tvoje zvijezde. Smiješno je bilo. Ali tako kažem, da, težak je njihov život, znate. Težak je njihov život. To je velika, kako da kažem, tvornica velika. Jednostavno nemaju vremena za sebe. Ja to nisam dao da mi se dogodi ni u Jugoslaviji, kada sam, kažu, bio zvijezda, tako. Uvijek se prirodan život i prirodan odnos s mojom publikom, igrao nogomet s njima i tako depatetizirao taj svoj položaj, recimo, nekog kao poznatog čovjeka. Ali 91. godina rade, dođe oni nesrećni momenti, jedna izvorena, прекрасна држава, како што вие велите Југославија, доживува една голема трагедија, започнува војната, многу жртви. Вие постојано апелиравте да престане тоа лудило, меѓутоа вас немаше кој да ве слуша. Да, доживели смо свашта, велику трагедiju и, како да кажем, после тога mislim da smo kao narod, svi skupa, koji su živjeli u bivšoj Jugoslaviji, svi narodi, različitih, kako da kažem, nacionalnosti, da smo ipak zaslužili neki bolji život i da imamo pravo na njega. I ja se nadam da će se to tako i ostvariti i da će naša djeca i naši unuci, siguran sam, dočekati jednog dana da postanu ravnopravni ljudi na ovom evropskom kontinentu i uopće u svijetu. Mi smo to zaslužili i svojom historijom i svojim genima. Имате сега доста внуци, нека ви се живи и здрави. Како ги воспитува Раде Шербеджија своите внуци, што им вели кога сега се во фаза на развој? Sad imam 4 unuka, od Danila i od Lucije, dvoje od Danila, dvoje od Lucije. Imam 3 unuka, Sergeja, Ivana i Pavla i jednu unuku, Anastasiju. Ali imam ove 3 kćeri mlade koje se još nisu udale. Tako da je moja perspektiva, ako me Bog poživi, ja sam siguran da ću imati puno unuka i unuka. Што ги воспитувате најповеќе сега, разговарате ли со внуците? Како nisam te razumio? Што ги воспитувате вашите внуци, разговарате ли со нив, се видувате ли? Бидејќи igram se s njima. To je jedna stvar, igram se s njima, nikad im ne popuštam. Ivan igra odlično tenis, ali ne bi mu pustio pojen nikada. A kad ga zasluži, onda on zna da je zaslužio ga. Tako ga odgajam, tako sam odgajao i sina i kćer i sve svoje kćeri, druge. Nema popuštanja. Iako sam jako nježan prema njima i volim ih i mazim ih, ali u životu nema popuštanja. Sve mora sam zaslužiti, naučiti da se bori i da nema protekcije. Zatim učim ih najvažnoj disciplini ljudskoj, učim ih blagosti, da budu blagi ljudi, da razumijevaju druge ljude, da znaju slušati, da slušaju ljude oko sebe. Tako će saslušati koji su njihovi problemi, tako će naučiti mnogo o životu. I u tom smislu jednostavno želim da postanu dobri ljudi. Eto. Има ли, Раде, во вашето семејство традиција, како во сите други семејства,
da sednete na zajednički ručak, da porazgovarate, da razmenite mišljenja, ideji, predlozi, komunikacije i така натаму? S kim? Со твоята фамилија најблиска? Pa imam, kako ne, imam ja vremena uvijek za njih, naravno. Čak i kad sam putovao, toliko filmova snimao, ja sam uvijek svoju familiju sa sobom vukao. Onda je došlo vrijeme kad su morali, nisam mogao zbog škola ih vući, ali uvijek sam, bio sam familijarni čovjek i ostao sam to. Што имате најповеќе научено од тоа време кога раснете во Југославија, а денеска и натаму цврсто го имате во својата душа? Што ви даде Југославија како држава да Раде Шербеџиев се формира во една силна личност? Pa, znate šta, ne samo meni, nego ja mislim svima nama. Jugoslavija je tada, dobro, naročito našoj generaciji, mojoj generaciji, koji smo rođeni poslije rata, dala je jednu slobodu. Dala je slobodu. Možda smo bili zemlja u kojoj su ljudi odrastali na neki najpravičniji način. Bili smo slobodni, a opet smo bili zaštićeni. To je bila jedna sigurna zemlja. Zemlja u kojoj je čovjek mogao na neki način biti zaštićen od toga da ga niko neće napasti na ulici, da neće biti šikaniran. Dakle, bili smo sigurni u nekom smislu. S druge strane, taj socijalizam koji smo mi provodili bio humani socijalizam. Nalik na neku moguću neku pravu državu u kojoj se moglo ljudski živjeti. Osim toga, imali smo besplatno školstvo, zdravstvo, socijalno osiguranje i to su velike stvari isto bile. Nije bilo sirotinje. Danas živimo liberalni kapitalizam. Naravno ima ljudi kojima je bolje. Ima ljudi koji zarađuju pare. Ali ima užasno mnogo sirotinje. Ponižavajuće je gledati ljude koji su danas u svojim 60-im, 70-im godinama, koji su završili studije, koji su doktori bili, pravnici, ekonomisti, visoko obrazovani, koji nemaju sredstava da žive dostojnu starost. A ne samo svoju starost, nego da prehrane svoju familiju. To su neki problemi s kojima smo se suočili mi kao mali narodi i male države, kojima smo se suočili u tom novom liberalnom kapitalizmu. 91. година заминувате во Америка и таму останувате долго време. Како ви помина животот во тој период? Еве да ни го пишете во кратки црти. Бевте доста активни на полето на глумата. Некако Америка беше пресвртница во вашиот живот. Kažem, ja sam možda i nisam trebao otići u Ameriku. Možda sam trebao ostati u Londonu. Danas kad razmišljam, bilo bi bolje da sam to učinio, čak i za moju karijeru. Jer kako sam došao u Ameriku, tako sam počeo više snimati američke filmove svugdje po svijetu. Više nego u Americi. Ali opet to je takav život, šta ćete? S druge strane, Amerika je divna, ima demokracije, ima svega, ali opet je monstruozna baš u toj situaciji da ima tolike razlike među ljudima. Jel? Tako da je to strašno. A ne postoji ni jedna organizirana, kolektivna pamet koja može izvući proletarske mase i pomoći. U revoluciji. Revolucija je gotovo nemoguća u današnjim uvjetima. Nego govorim jednostavno o nekim, kako da kažem, akcijama koje mogu pomoći toj sirotinji, tim ljudima. U tome je Amerika grozna. I s treće strane, naravno, grozna je zbog svoje politike
zbog miješanja u politike drugih zemalja. I zapravo su na neki način imperialisti, osvajaju teritorije koji nisu njihovi teritoriji, sve zbog nafte, sve zbog nekih prirodnih bogatstava koje kradu od tih naroda, siromašnih i malih država. U tom se apsolutno protivim američkoj politici, i to ne sadašnjoj, nego od vajkada. Раде, вие бевте голем симпатизер, ако може така да кажем, односно голем љубител бевте на Јованка, на Јосип Broz Tito. Дали е тоа точно? Ma ne. Ja sam Jovanka je mene volela kao glumca i tek smo se upoznali poslije Titove smrti. Jesmo, jednom sam se upoznao s njima u Novom Sadu i to je to bilo. Ja sam poštovao Josipa Broza Tita, naravno. Ja mislim da je bio izuzetan političar i zaslužan za slobodu ovoga naroda jugoslavenskog i pobjedu nad Njemcima u Drugom svjetskom ratu i što je izgradio jedan pristojan tada svijet. Naravno sa mnogim problemima, ali od jedne zaostale zemlje napravio jednu super zemlju, po mom mišljenju. Naravno, razumijem sve one kojima je bilo loše u zemlji i žao mi je što su se loše osjećali. Ali takav je život. Дали вие ден денеска се чувствувате како југославен? Ja se osjećam ne kao čovjek koji bi se zvao Jugosloven u smislu neke političke organizacije ili želje da se Jugoslavija obnovi, to mi ne pada na pamet, ali se osjećam kao čovjek koji živio u zemlji koja se zvala Jugoslavija i volim i poštujem sve narode i različite narodnosti koji su živjeli u toj zemlji. Isto. Мора да ве прашам, вие реков во најавата изворено пеете. Многу пати сте имали изјавувано дека ваш драг пејач, милен пејач е Арсен Дедич, кој за жал повеќе не е меѓу нас. Меѓутоа, еве да ни наброите неколку пејачи кои вие во слободно време ден денеска ги слушате со задоволство. Pa ja sam uvijek volio muziku i družio se, imao sam tu sreću da sam surađivao i sa Arsenom Dedićem i sa mnogim, Kemalom Montenom bio prijatelj i pjevao s njim duete i sa mnogim drugima. A evo, već godinama sam povezan i sa ovim našim, jednim od najvećih umjetnika muzičkih što smo imali u Jugoslaviji, a i jedan od najboljih svjetskih gitarista, Vlatkom Stefanovskim, s kojim od mladosti se družim, i koji me ispojio sa Miroslavom Tadićem, njegovim prijateljem, kad sam bio u Americi. I uvijek kad imamo vremena i prilike, onda ili on gost kod mene, ili sam ja gost na njegovim koncertima. I to je jedna divota. I on tu sjedi sad preko puta mene, večeras ima, došao je baš u kancelariju sada tu, i večeras ima koncert svoj, kao što sam rekao, sa svojim sinom i sa mladim ovim basistom Ivanom, tako. I ja ću opet doći kod njih tamo na koncert, vjerojatno dogovorit ćemo se šta ću da mu pjevam. Dođi, Vlatko, samo da pozdraviš naše iz Kumanova, dođi. Evo tu je Vlatko s nama. On je inače i kad ne nastupa, vrlo često gost u našem Ulisisu. Dobar den. Vlatko, dobar ден, како сте? Не е лошо, добре. Кажи ми, од кога е ова цврсто пријателство помеѓу Владко и Раде? Па тоа трае многу години. Мислам дека трае од 70 и некоја година, од представата Ослободување Скопје, за која ние како Леби Сол, млад бенд, тоаш направивме музика. И после успехот на таа представа патувавме заедно низ Америка. После често се гледавме и слушавме и соработувавме и си гостувавме еден на друг, така што... I dobri smo bili isto kao cijela familija sa Goranom pokojnim,
jel? Da. Družili, Goran radili Botešov zajedno. isto za Ulysses teatar. I Rade Ja mora, sam sveka godina ovde, ja sam sveka godina ovde, na Primorju, ovo je jedno magično mesto, kај што можете да сретнете многу интересни луѓе, не само од областа на уметноста. Вчера разговарав со некоја докторка од Швајцарија, некоја врвен професор, доктор, неврохирург, жена, која има своја приватна клиника, мислам, ќе сретнете многу интересни луѓе тука во ова Ulysses театар. Не значи само театар, само глумци, тоа значи едно пошироко дружење и разменување на животни искуства и на конечно на славење на животот, затоа што после секоја представа се оди во еден ресторан тука близко до оваа канцеларија и во тој ресторан до сабајле се останува, луѓе се дружат, пијат од една маса на друга, зборуваат, разговараат, разменуваат искуства и прават некакви планови за некакви идни соработки. Раде, имам уште две прашања пред да почнете да пеете со Владко една песма да ги поздравите нашите гледачи. Првото прашање е, најдов еден клип таму каде што Раде Шербеджија фантастично пее една врањанска песма. Он пее многу песни фантастично, не само врањански, пее и меđимурски, пее македонски, пее песни од Арсен Пелич, од Џони Штулич, има свој албум, има свој бенд што се вика Западни колодвор. Така да пее он многу песни и знае многу песни, by the way. Раде? Pa sad, drugi put ćemo otpevati, Vlatko nema sa sobom gitaru, a i ne moramo uvijek da završimo sa pjesmom. И не може преку Skype, тоа не е достојанствено, не. Јас сум да ви кажам малку резервиран кон овие онлайн комуникации, затоа што Така. мислам дека уметноста не заслужува такво понижување. Сите да се претвориме во онлайн артисти. Тоа не заслужуваме. После толку многу години работа, после толку години контакти со публика, да се претвориме во артисти кои свират за камери и за некој тамо евентуален гледач или гледачка да не прати, тоа е, верувајте, тоа е малку понижувачки. Раде? On ima pravo da tako kaže i misli jer on je u tome stručnjak u tom muzičkom poslu. Ja sam amater pa se ponekad prostituiram. Ево сосема на крајот една дефиниција за кафана. И денеска има таа синтагма, велат кафана е школа живота. Pevati. Велат и денеска има една синтагма, велат кафана е школа живота. Pa jeste, ja ne znam da li je škola života, ali je jedno od mojih najomiljenijih mjesta. Životnih mjesta. Вие имате работен стаж половина повеќе во кафана. Kako? Работен стаж. Вие имате работено може би повеќе и пола во животот во кафана. Da. O, da. Zaslužio sam debelu penziju iz kafane. Значи сега нема да пееме, не? Nema. Извини ако смеам да прашам за кој медиум разговараме. Ова е телевизија плюс Куманово, најдобра телевизија во нашиот град. Зато ја се чудам кој е медиумот. Да, окей, голем поздрав. Голем поздрав за кумановчани. Едва чекам да дојдам да свирам. Раде, те очекуваме во Куманово, кажи ни кога ќе дојдеш со Владко. Дали оваа година има Тамбура фест? Има. Многу ми е драго и живи здрави да се видиме и да идеме кај Баба Цана да јадеме скара и да пиеме скопско пиво. Владко, те молам, Раде, кажи ни кога ќе дојдете во Куманово заедно да ве пречекаме. Ќе дојдеме, да. Живи здрави. Ќе дојдемо сигурно. Хајде, ве очекуваме. Ти благодарам што најде време да разговараме и мислам дека нашите гледачи слушнаа многу драгоцени совети од една величина како што сте вие, господине Раде Шербеджија. Hvala, dragi gospodine. Дали на крајот Pozdravljam te. имате желба да поздравите некого специјално преку оваа емисија?
Pa imao sam pozdraviti, mislim, neću sad nikoga imenovati posebno, ali pozdravljam sve Makedonce i Makedonke, odnosno Makedonke i Makedonce. I stvarno se tamo osjećam kao u svojoj najdražoj kafani. Ти благодарам, Раде, поздрав на твоето семејство и на тебе. Поздрав! Ете, почитувани гледачи, тоа беше филмската величина Раде Шербеджија од Бриони ексклузивно. Имате пријатен ден со нашата програма.